myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Fawaid 776. Hari ini kami berada di Bukit Kambo, salah satu tempat wisata yang berada di Palopo, Sulawesi Selatan. Dan bagi teman-teman yang telah mensubscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Terus dukung dan support channel ini. Dan jika kalian suka dengan video dari channel ini, jangan ragu-ragu untuk tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Berapa di sini? Kalau penginapannya kami sini ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000. Kalau weekday itu 1 juta, yang kapasitas 4 orang. Yang kalau misalnya weekday yang kapasitas 6 orang 1.500.000 Pak. Itu 2 tipe villa, villa Eropa sama villa London. Kalau weekend kita 1,3, weekend yang 1,8 villa Eropa yang kapasitas 6 orang.
Kami untuk tiket masuk berenangnya 40.000 per orang, Pak. Dengan makanya tadi. Kalau mau berenang itu 40.000, kalau cuma mau foto-foto saja itu minimum order, Pak, 50.000 per orang. Itu pesan makan dan minuman.